Madawe zonemi koba Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo wanaoji ke elemia pedo pie pogala dabla Junction le amuganu to magana to come ye mile ke ye de bezukanjo ikoba ka mesili njo do pie menemia ma achoy adare ya balaji nemi le ebegbeme nyanko yenye Peter nate agbeyome ka finema agranya jo ma ploko tongo do nyope akpaji Injojo dejesi kocho ECG do pie bobe judicial service kenye do pe ikene akwana mia pesenya obole Ghana tukoma ega homa ikenye Ghana ga city akpara fa Andre Bla adanvo eve yodule yunti abejere bakare muse jumfo ene le Ghana tukome Kaje chu dejesi kocho kopito pa do pie bobe yo pasisu ama adando yika uko gomale ajudada wana do yikana adumoda le ege kwakule tisina nutome le Ghana duko me kanya bonu kwala o ya plebule me bodo gore agbato la matrobi ma va le yika ma hoboda sikocho no silence ebe English na do pa yikana dama gone happy nyajo wado bole te presare yikana le efegbe me Akpa ba mi da kawo play Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo pele yeme kana mi agara to come enjoy me name enumaka yeka mi aje gome cho do po yekanya Public Interest and Accountability Committee yekwe komika yo PIAC nye do po yeka akona akonta mo to kwakula Ghana pedo po kwakula yeka wa ana akonta de to come view pedo pie kayo cho yeka ntujo yeka na adu ko do po manye ba wo ala de biem ko cho do po yeka na le Ghana oji kom le Ghana to come yenye Ministry of Finance wajagba yeka waba konumene yo kwakula Ghana to come view ko kure agaika wo achorula District Assembly Common Fund pagaputume le Ghana to come godo to asasa wana woman kede chode jesi be le pakobe play bla ever for the PIAC annual report alon checho yiko ko dona ne Ghana to come view ko kuda ale ikamiza ajoga imi poko chomya pa mo minya opakwaji kanya Petroleum Revenue Utilization le Ghana to come yekajiro ko de to mokle sube yatenga kodola nuto le Ghana to come ba wazana ngoi do pakule asitotro le nuto pa ngoi nyonti le Ghana to come godo kale PIC pa do pepa nyanwa oya me ko de ko blobe na langura jiro pa guys asangutia menya nu ka etencho afonyi na eto akonta makakule jiro le District Assemblies Common Fund gado do be akpajio kala njo yika wona ngutia wode ko blobe zibanto le yika Ghana tuko ejega hokocho Petroleum Revenue alo ajoga yika mi kwana kocho mo misasa penya o le Ghana tuko mecho epa play with the kemeka District Assembly Common Fund gado do ya ojagba yika hoga homa yika Ghana ga city million black etonvo ever mama ena yika 32.4 million Ghanaian cedis yo kokota upe ega guto mo yika muten de anumana tuko me bi ko kura yika wozana nempe gama mutio kala do pe panyano wode me Supreme Court alo Apex Court na Ghana to ko ikanya bondo ko ko to ke kala to come wonya me yika wo drop on bakula anya chora mangu yikana ado ko to Ghana vidiji ikanya podo bakula Attorney General to ko pe senyala do me le ikamodi ko gro le bakula we asheke me be agayo katana wako koto mo misasa pe wana uma wajagba yika wako malala faji we aton acho akwana budget funding amount ikonye ABFA gadodo le Ghana to come yika wajagba be yo ham yo cho huada ko dola District Assembly Common Fund gabutu le Ghana to come godo kane cho yika mi konye be na lenkuda ABFA account yemutia anya mi yika akpogbo be jidudu alo dobo yika nemikpo dobo yika nemikpo ajoga okocho joya pakple jerebe musanya bubu pakwaji kanya oil and gas revenues okocho jiro pakwaji ya
wako mamalala paji bla andrem yika wajagba be low expenditure alu guys alu guys ha no glefo pa do yikono sa ga yako le district assembly common fan pa dia ne wajagba be yo achonju kokona ABFA gadodo plus bo wanya huye yika watenga kwade gabutie me hana ngoido wona kani jode jesi be ga home kala la paji wako ne district assembly common fan do yikenya atwa ga gata ho le aussi que meten denen pa do mo yika wo daraji wala bla evo atwa yenye Gana ga sidi ala fadeka bla evo asheke mama bla adem vo evele million pa akpaji kenya 192.62 million Ghanaian cedis le dodo maji kala PIAC do pe ka pona akonta motonu ka kula du comme vieux panyanwa wonde ko globe enye plus ba ABF ka kula district assembly common fund hekpada dizo pa ikana le ganya oji poma no wa chonju akwana du comme vieux ko kurale ka uza nenempe ajoga manguti ka Ewenyigba TV ele klalo plus ba ya fonde siare ika ajegu le ngomu ba akontara na jukome violette le nyaponku wi moji kanemia acho le PIAC do pie kamia koto ano jiregbe musanya ofa kwaji ne migoko electricity company of Ghana yenya ECG do pie kana kwana jiregbe kade musanya oji le Ghana to kwamonya ma yike ode asi agbana gome yike wona to class judicial service alo do pie kata ne le mia pesanya oji pom le Ghana to kometi trenye bondo po be ale yike ole yuba fo gam de megbe ne jire kade musafa yike ne le yunti yike nya electricity bill debt you can judicial service do premusia na wacha agbana wake dodo mane yole open gododo wanaunu kajicho yika wakamye sele Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo premenye be judicial service what do for home yikanye Ghana ga city akbala pa andre bla evo adala pa eton we asheke mama bla eton vo aton yikanye 726,319 Ghana cedis 35% in electricity bill na wodule ECG do pemuti ka wojeba wa ajagba ba yo hono na pagamo yika yo atude yo pa do na oji kani to yika mi kola Nyadzɔdzɔwo do pemenye ba le bajunu enia penga ka we de keg wala pa ko be pli bla avo aviem ba ya ECG do pe woda si agbala ngoma ba ma didi wa yo adejire kare musan dal judicial service ko tane du fele yo si le Ghana du koma godo kani to yika mi honye ba le judicial service of Akwaji, le Bajinu Evie February Pajinu, Evie Burger Black Evo, and Yebola Papa Bla for Evema. What things are going to Kaganaga City, Akbalafa and Nebla Aton, Alafa Aton Bla, a shaking for Evie 450,592 Ghana Cedis ECG, door Pierre. Kamya panu kwala na makwa putane mile Ewenyigba pakpaji le epegbeme yikamye ano Ghana kobito do pie me nemi njojo yikami honyebe Ghana kobito do pie ojagba yiko amelele wona le nuto yikawonye egenuto to hodune Ghana to koka platiti na nuto yike central region yikawo jagba be aforede eji le pejinu we enida sene we andrag bele pakpa play bla evo eveme yikanye jinu yikana vai kala Ghana police service to obanyanu am wode koklo be you passes no bi wa ma adando iko den kona be Jabitru Musa yiko ga yoba dan turi Hesian Sampua Daniel Akwa Anthony Sache Michael Ojopakple Adibon Georgie le yiko mo pogoma le fifi wana alu ajidada wana kado mem le Ghana to kopan to ebe keneme yoba yikini egenu chapakple titina nuto mem kala kobito panyanua wode koklo be yo ko ameibo tu wa yikanya one locally manufactured gun pakple one foreign piece yikanya bata to kopa to kwireka help the coaches of ammunition sumuti like kama yo chadidi alo yo chaupa no pa yikano la glawana wole kala kobito pa do pe no wode koklo be yo karan ku wi mo yikanya iPhone wa me evolution pakple 4 what is so yikanya alonu ga wa me enele nempe me yo si kala kobito pa nyanua wode koklo be yo jango me ku wona me ga kple nempe me yo yikayo awo yo nem no bi okata no ponu obuti thriller ajidada obo pakple amobo no fifile store pakpaje le egenu to practice na nutua na waten abade jesi oponu yike wakola nempe me yo si
Kenya banu kwala gay mo daga mi achunya banya jole egba nya jo wana omele Ewenyigba TV jogan pomoji asade uyenye ekie nyankonya Peter nate agboyo me sibi sama ikatro asrenya jonti hafi odo bona makaga no simeika wonye pomoda ngudokata namle egbe nya jo pe akpaji akpere mi le ikenwere ga akpele Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo fie